Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Biriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru torambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 15 z'ukwa 11. Umutwe w'inyeshyamba za M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uravuga ko washyizeho abategetsi b'imijyi mu bice wafashe byo mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'igihugu. Minisitiri ushinzwe polisi muri Afurika y'Epfo yasuye ahantu bitekerezwa ko hari abantu 4,000 bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko mu birombe banze kuvamo kubera gutinya gutabwa muri yombi. Muri aya makuru kandi turaganira n'umuganga uterwa ishema ngo no kuvura bifatanyije n'umuziki gakondo. Kubera iki gakondo? Harimo umunezero, harimo ukubaha abasogokuru no kwigisha abakurikira. Kubera akavuga ati uriya muntu yarize ubuganga kandi aravuza n'inanga. Bitandukanye n'ibyo, hari n'ikiganiro baza muganga nyirizina nk'uko bisanzwe buri wa gatanu. Aya makuru ayobowe na Nini Iradukunda. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma y'uko Jacques Niyitegeka abanza kutugezaho ay'ingenzi avugwa ku isi. Muri Pakistan abantu babarirwa muri za miliyoni mu ntara ya Punjab bashyiriweho amategeko adasanzwe mu rwego rwo kurengera amagara yabo kubera ibyuka byangiza ubuzima biri mu kirere cyaho. Amashuri agiye gukomeza gufungwa mu gihe kindi cyumweru kandi za kaminuza zizatanga amasomo zikoresheje ikoranabuhanga ry'iyakure muri gahunda yo kurengera ubuzima bw'abanyeshuri. Hari umuminisitiri wavuze ko niba ibintu bidahindutse mu cyumweru gitaha leta izashyiraho guma mu rugo y'iminsi 3. Ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF ryavuze ko na mbere y'uko ikirere gihumana birenze urugero nk'uko umwana umwe mu 9 bapfa batararenza imyaka 5 muri Pakistani aba ahitanywe n'ikirere gihumanye. Ikirere cyarushijeho kwandura mu byumweru bike bishize kandi n'umurwa mukuru w'iyo ntara Lahore magingo aya uri ku rutonde rw'imijyi ifite ikirere gihumanye kurusha iyindi ku isi. Umuyobozi mukuru w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel arashinjwa kugerageza guhindura ibyavuzwe n'abategetsi kuri telefone kugira ngo bigaragare nk'aho Benjamin Netanyahu atatinze kugira icyo akora kimara kumva ko Hamas yateye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Iperereza kuri Tachi Braverman unashinjwa kuba yaratwaye inyandiko zikubiyemo amabanga ya leta ryatangijwe nyuma yaho umwe mu basirikare bo hejuru amuciye inyuma agatangaza ibyo yakoze. Bivuga ko yagerageje guhindura ibyavugiwe kuri telefone bijyanye n'impuruza ya mbere y'icyo gitero yatanzwe saa 12:40 za mu gitondo maze we akayigiza inyuma ho iminota 11. Igitero cya Hamas cyo mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize cyahitanye abantu hafi 200 mu majyepfo ya Israel gifatwa nko kunanirwa gukomeye cyane kw'inzego zishinzwe umutekano mu mateka ya Israel. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko igihugu cye gikeneye izindi ngamba zo kuringaniza imbyaro kugira ngo hahoreho umubare ukwiriye w'abaturage. Yavuze ko iki kibazo cy'imbyaro gifite aho gihuriye n'umutekano n'iterambere ry'Ubushinwa mu gihe kiri imbere. Ni inkuru ya Michael Bristow mugezwaho na Yvette Kabatesi. Hashize imyaka 10 Beijing ikuyeho politike yo kubyara umwana umwe. Ubu imiryango ishobora kubyara abana 3, ariko izo mpinduka zagize umusaruro muke. Akaba ariyo mpamvu Xi Jinping yabihagurukiye. Mu nyandiko yasohoye mu kinyamakuru gikomeye yatangaje ko izamuka n'idindira ry'ibihugu by'ibihangange ryagiye riterwa n'abaturage babyo. Yavuze ko abantu bagomba gushishikarizwa gushinga urugo no kubyara abana, ndetse ababyeyi bakajya bongererwa inkunga y'amafaranga. Birashoboka ko yakomozaga ku mujyi uri mu ntara ya Shanxi, aho muri iki cyumweru watangije gahunda yo kuzajya uha agashimwe k'amadolari 200 y'abanyamerika abakoze ubukwe, ariko mu gihe umugore ari munsi y'imyaka 35.
Minisitiri ushinzwe ipolisi muri Afurika y'Epfo Senzo Muchunu yasuye ikirombe bivuga ko kirimo abacukuzi b'amabuye y'agaciro bagera ku bihumbi 4 bakora mu buryo bunyuranyije n'amategeko bakomeje kwanga kugisohokamo kubera gutinya gutabwa muri yombi. Ubutegetsi bubafata nk'inkozi z'ikibi kandi bwabafungiye amazi kugira ngo basohoke ku ngufu. Bamwe bivuga ko baturuka mu bihugu by'ibituranyi nka Mozambique. Muri kuno kwezi abacukuzi b'amabuye y'agaciro 1000 bavanywe kuri icyo kirombe kiri Stilfontein maze bajyanwa gufungwa. Abakirimo imbere bahamazeho ibyumweru byinshi. Hari ubwoba ko ubuzima bwabo bushobora kuba burimo kurushaho kumera nabi. Abategetsi muri Libani baravuga ko abakozi batabara bari mu kaga batari munsi ya 12 baguye mu gitero cyagabwe mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'icyo gihugu mu ijoro ryakeye. Iki gitero ku mujyi wa Baalbek cyagabwe ku nyubako y'urwego rushinzwe umutekano w'abanyagihugu. N'inkuru ya Hugo Bachega mugizwe na Jean-Claude Mwambutsa. Iki nicyo gitero giheruka cya Isiraheli gihamije abakora mu rwego rw'ubutabazi. Urwego rw'ubutabazi rwa gisivile rushamikiye kuri guverinoma ariko ngo nta huriro rufitanye na Hezbollah. Minisiteri y'ubuzima ya Libani yagiranije iki gitero nk'igikorwa cya kinyamaswa. Igisirikare cya Isiraheli ntikiragira icyo kibivugaho. Abategetsi ba Libani baravuga ko nibura abatabazi 190 ndetse n'abakozi bo kwa muganga ngo baba bamaze kugwa mu bitero by'indege bya Isiraheli kuva aho intambara itangiriye mu byumweru 8 bishize. Hashize iminsi Isiraheli ikajije ibitero byo mu kirere hirya no hino muri Libani. Ibi bikaba birimo ibyibasira uduce dutandukanye tw'umurwa mukuru Beirut. Kuri ubu amahanga yo akomeje gusaba ko habaho gahenge. Muri Espanye umukuru w'akarere ka Valencia akomeje kwima amatwi habamwotsa igitutu ngo yegure kubera ukuntu yitwaye igihe habaga imyuzure nsimusiga mu kwezi gushize. Ageza ku ijambo ku nteko nshinga amategeko y'ako karere igihe hanze yayo hakorwaga imyigaragambyo. Carlos Mazone yavuze ko hadashobora kwirengagiza inshingano ze iyo ibintu byageze ndabi. Ariko yashimangiye ko hari amakuru atabonye aturutse mu nzego za leta mu rwego rw'igihugu. Uguterana amagambo rero kurakomeje mu banyapolitiki hagati y'ubuyobozi bw'akarere na leta y'i Madrid yobowe n'ishyaka ry'abasosiyaliste ku bijyanye n'ugomba kubazwa impamvu igihugu kitari cyiteguye neza mu guhangana n'ako kaga. Bwana Mazone yanenzwe cyane kuba byaramutwaye amasaha menshi kugira ngo aburire abaturage ko ubuzima bwabo bwari mu kaga. Urakoze Jacques Niyitegeka akora ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umutwe w'inyeshyamba za M23 urwanya ubutegetsi uvuga ko washyizeho abategetsi b'imijyi mu bice wafashe byo mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'igihugu. M23 ivuga ko yabashyizeho ngo mu rwego rwo gutuma nkuko babisobanura hakomeza gutangwa serivisi rusange ku bayoborwa bo mu turere twabohowe n'uwo mutwe. Ibi bibaye mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ihangayikishijwe bikomeye no kurenga ku masezerano y'agahenge guhera ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 na M23 iregwa gushyigikirwa n'u Rwanda ndetse yafatiwe n'ibihano na Amerika ndetse na Loni. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC muragizwaho na Florentine Kwizera. Mu itangazo yarayisohoye ryashizwe ku mukono n'umukuru wayo wa politike Bertrand Bisimwa, M23 ivuga yuko ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwasanze bikenewe kandi vyihutirwa gushiraho abo bategetsi b'imiji na za centre. Abashizwe mu myanya barimo nka Rodrigue Busimba yagizwe icegera c'umukuru w'umuji wa Bunagana na Bienfait Rukera yagizwe icegera c'umukuru w'umuji wa Kiwanja. Oscar Ndizihiwe nawe yashinzwe gukemura amatati muri uwo muji. Nayo Jose Zahabu yagize icegera c'umukuru w'umuji wa Rubare. Niwe mugore umwe rudende mu bategetsi 17 bashizwe mu myanya mu bice birimo na centre za Kibirizi, Nyanzare na Mweso. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka umugwi M23 wari washizeho abategeka akarere ka Rucuru hamwe n'abakuriye Bunagana, Kiwanja na Rubare muri Rucuru. Kuva intambara hagati y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 zongeye kubura mu mpera z'umwaka wa 2021, ubu uwo mugwi ugenzura ibice binini byo mu ntara ya Kivu ya ruguru
mu karere ka Rucuru n'akarere ka Masisi hamwe rero n'ibice bimwe bimwe byo mu karere ka Walikale. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga yuko abanyagihugu hafi miliyoni 7,300 bataye ivyabo bagahungira ahandi imbere muri Kongo mu myaka myinshi ishize yaranzwe n'umutekano muke. Abo bakaba bigandemwo abo mu burasirazuba bw'ico gihugu. Minisitiri ushinzwe polisi muri Afurika y'Epfo Senzo Mchunu yasuye ahantu bitekerezwa ko hari abantu 4,000 bacukura amabuye y'agaciro mu birombe mu buryo butemewe n'amategeko banze kuzamuka bava munsi y'ubutaka kubera gutinya gutabwa muri yombi. Igipolisi n'igisirikare byahagaritse kubaha ibiryo n'amazi kuva mu kwezi gushize kwa 10 mu kugerageza kubahatira gusohoka. Kugeza ubu umurambo wari watangiye kwangirika wasohowe mu kirombe mu gihe abandi bacukuzi barenga 1,000 basohotsemo ari bazima kuva iki gikorwa cyatangira. Inkuru ya Numusamasego uri aho byabereye murigezwaho na Nini Radukunda. Abagabo bari mu kuzimu bamaze igihe bagerageza kurondera inzira nziza yo kuvayo kugira bahunga abategetsi. Biravugwa ko ubuzima bwa bamwe muri abo bakiri mu kuzimu buriko baramererwa nabi kuko bimwe ivyo kurya n'amazi. Bamwe bavuga ko bava mu bihugu bibanyi harimwo na Mozambique. Hafi y'ivyo birombe, umugwi w'abantu bavuga ko bafitanye isano n'abo bagabo bari mu kuzimu bariko baragira amasengesho bizigiye ko bazogaruka atankomanzi. Uyu mugore wo mu gihugu kibanye ca Zimbabwe afise abo mu muryango mu bacukuzi b'amabuye y'agaciro. Barenga 200 bavuye Chipinge muri Zimbabwe. Twizeye yuko bazovayo amahoro tukabajana muhira. Umwe afise umugore hano arikararira ntitubona uko twamugira. Umugabo wiwe yagiye muri iki kirombe kuva mu kwezi kwa 4 gushika n'ubu nta mfungurwa nta mazi. Turiko tugerageza gufasha abakorerabushake baharugwa mu majana bari aho hantu kandi bamaze igihe bamanuka mu mwobo ufise uburebure bw'ibirometero nka 2 kugira bafashe abashaka gusohoka. Tugeze ku isa 10:41 muri studio za BBC hano i London, ni saa 1:19 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC gahuza miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Abigaragambye mu karere ka Abkhazia kitandukanyije na Georgia bigabye mu nteko ishinga amategeko no mu ngoro ya perezida iri ahitwa Sukumi. Barubijwe n'itegeko rishyigikiye Uburusiya. Inteko ishinga amategeko yateganyaga gutora kuri uyu wa gatanu ariko ubu rikaba ryasubitswe. Inkuru ya Sasha Shkrita muragezwaho na Yvette Kabatesi. Amakuru aheruka avuga ko abigaragambya ubu bagenzura agace ka guverinoma kose ka Sukumi. Umukuru w'igihugu na ministre w'intebe ngo baba bahunze ingoro ya perezida. Uburusiya bwonyine n'abanywanyi bayo bake nibo bemera Abkhazia nka leta ukwayo. Moscow yarabyemeje na Ossetia y'amajyepfo ikurikiraho mu 2008 nyuma y'aho ingabo z'Uburusiya zirukaniye Georgia yageragezaga kwisubiza Ossetia y'amajyepfo mu ntambara yamaze iminsi 5. Abigaragambya basanga uwita perezida wa Abkhazia Aslan Bujania ashira mu bikorwa amabwiriza ahabwa na Moscow kandi ko ashaka gushira imbaraga mu itorwa ry'umushinga w'itegeko worohereza abashoramari b'Abarusiya. Uwo mushinga w'itegeko ubu uriho urakurwaho. Tujye mu Rwanda. N'umuganga w'inzobere uvura indwara z'abagore ariko yanihebeye umuziki gakondo w'ikirundi. Dr. Gaspari Ntawunkiriye yibanda ku ndirimbo gakondo z'umuco yifashisha ibikoresho nk'inanga ndetse n'ikinanda mu ndimi z'amahanga kizwe nka harmonica. Avuga ko kuririmba iyi njyana gakondo bimutera ishema. Agereranya umuziki wo hambere n'ucurangwa muri bihe bya none. Muganga Ntawunkiriye avuga ko iterambere ryoroheje byinshi ku buryo abato ngo batagikunda kwiga ibikoresho by'umuziki kuko byinshi babisanga kuri mudasobwa. Yaganiriye n'umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa i Kigali aho atuye akaba ari nawe akorera. Imwe mu ndirimbo gakondo za muganga Gaspari Ntawunkiriye ubwo yataramiraga itsinda ry'abantu biganje b'abarundi mu ntangiriro z'uku kwezi. Uyu murundi wazobereye mu kuvura indwara z'abagore amaze igihe akorera mu Rwanda. Ntawunkiriye yaminuje amashuri y'ubuganga aniyemeza kubungabunga umuziki gakondo akomora kuri se wabasigiye inanga
nk'umurage w'umuryango nk'uko abivuga. twagize imana ko data yayibuza, twahize turi abana tutaja no mu ishuri, wasanga umwana agenda ku ishuri azi kuyibuza. Tumaze gukura tukaja mu mashuri yisumbuye tukiga n'ibindi ibyuma by'umuziki, tugira n'imana nabo tuvukana nabo bakura babikunda. Ndi umuganga nkaba nkora uwo muziki, ariko nabo tuvukana nabo bize ibindi myuga, harimo abaprofeseri, harimo abize iby'amategeko, ni ukuvuga turahura kikaduhuza, kandi umwe wese yize ibintu bitandukanye ariko ugasanga biraduhuza. Namubajije impamvu ari ngombwa gucuranga umuziki gakondo kandi hari abasanga utakigezweho muri iki gihe. Umuntu ntagizwe n'ibyo yize mu ishuri gusa, haragizwe n'iragi ry'ababyeyi biwe. Iyo ragi rigizwe n'ibintu byinshi, muri ibyo bintu byinshi harimo ibyo bita culture. Mu Kirundi bavuga yuko iyo umuntu atubahirije amabwiriza y'abasogokuru bishobora no kumugaruka, ugasanga yaragize n'ingorane n'indwara. Harimo umunezero, harimo ukubaha abasogokuru, hakaba no kwigisha abakurikira, kubera akavuga ati uriya muntu yarize ubuganga kandi aravuza n'inanga. Umwana ashaka kuvuga ati bishoboka yuko iriya nanga nayo yari n'ikivuze mu kuryosha umuziki, ariko be n'ugufatanya abo basokuru ba kera n'abuzukuru batwomokako. Ahuza ate akazi k'ubuganga kamutwara umwanya utareba amasaha n'uyu muziki? Dr Gaspari avuga ko nta kiranira ufite ubushake kandi anakora icyo akunda. Hari abaganga bashaka gukora na siporo zikomeye, mumaze kubona nk'abaganga babaye nk'abaprofesiyoneri bakina siporo, hari n'ibindi myuga yose birabaho, kandi ntawo kwibesha avuga ngo nkunda nk'umuziki aza kumbuza gukora, kandi oya, ahubwo biranakudubura tukabura imibiri. Kandi umuntu ntagizwe n'umubiri gusa, umuntu agizwe n'ibindi bituma yumva ko merewe neza, kandi muri ibyo umuziki urimo, kandi no kwa muganga nabyo birakoreshwa, birashobora gufasha. Nasabye Dr Ntahonkiriye kugereranya umuziki wo mu bihe bye ari wo bamwe bita uwa kera ndetse n'uw'iki gihe. Ntaho bihuriye n'ukuri. Kera twari tuzi yuko umuziki nuvuga ko ni uguhuza amajwi, ugayahuza n'ibicurangisho, ndazi kuvuza inanga, ndazi kuvuza gitari, ndazi kuvuza piano, n'ibindi gusaba imyaka witegura witonda ukabyiga. Ariko ubu aragenda muri studio akamubwira ati ukeneye instrument yihe, ugasanga umuziki ntikugira ka kanovera bwa buryohe bwa kera, kubera ya imashini yamara imashini. Ni ukuvuga kandi wa muziki ntitumenya, ntugira n'izina, kubera kera twe twaravuga ati nk'umuntu avuga inanga ku radio ukamwumva uti uwo murya turawuzi ni wanaka, ariko ubu nta mwana gishaka kwiga kubera avuga ati nigiriko biri muri computer byose. Kukuba hari icyo yabakura mu muziki akora, Gaspari Ntahonkiriye avuga ko mu buryo bw'amafaranga uyu muziki utamwinjiriza byinshi, ariko nabwo ngo nuko atari wowe yashyizemo imbaraga zose. Gusa nanone ngo kubaha umuco w'abakurambere ni inshingano z'abariho uyu munsi, kandi ibyo bikaba bigoye kubibara mu gaciro k'amafaranga. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Ako kaziki gasoje inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Rero tugushimire na muganga mwaganiraga. Tugume i Kigali na Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Umugoroba mwiza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino aribanda ku mikino yo guhatanira itike y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu. Ikipe y'u Rwanda Amavubi yarayitsinzwe na Libya 1-0 ku kibuga cy'Amahoro i Remera. Wari umukino u Rwanda rwari rwizeye gutsinda kugira ngo rwiyongerere amahirwe yo kubona itike, ariko byose byarangijwe n'igitego cyatsinzwe na Fard Sarr Mohamed ku munota wa 84.
mu wundi mukino muri iryo tsinda rya kane Benin yanganyije na Nigeria igitego 1-1, bivuze ko Nigeria ifite icyo gikombe inshuro 3 yahise ibona itike ku manota 11. Benin ifite amanota 7 nayo ishobora kubona itike mu gihe yanganya gusa umukino wa nyuma izakina na Libya, cyangwa se u Rwanda rufite amanota 5 rukananirwa gutsinda umukino wa nyuma rufitanye na Nigeria kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Gabon, Afurika y'Epfo na Uganda zamaze kubona itike bitewe n'imikino y'amakipe bahanganye mu matsinda barimo uko yagenze. Gutsindwa kwa Congo Brazzaville yakubiswe na Sudani y'Epfo 3-2 byahise bihitike Uganda na Afurika y'Epfo bishigaje kurwanira gusa umwanya wa mbere. Kenya irahura na Zimbabwe mu itsinda rya 10. Kenya ikeneye gutsinda ikanizera ko Zimbabwe itazabona inota rimwe ikeneye gusa mu mikino 2 ishigaje. Ikipe ishobora gusigara mu makipe yahoze ari ibihangange muri Afurika ni Ghana. Black Star ifite ibikombe 4 bya Afurika yamanutse muri Angola isabwa gutsinda uyu mukino ngo ive ku mwanya wa nyuma n'amanota 2 ijye ku mwanya wa 3 inyuma ya Sudani yo ejo yakubiswe n'imvura y'ibitego 4-0 na Niger. Sudani ni ya kabiri n'amanota 7 muri iryo tsinda. Ni mu gihe ikipe ya Guinea Equatorial yabonye itike yayo yo kuzakina igikombe cya Afurika muri Maroc umwaka utaha nyuma yo gutsindwa kwa Togo mu itsinda rya 5. Togo yatsinzwe na Liberia 1-0. Togo yo yaherukaga mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika muri Gabon 2017. Ibihugu bimaze kubona itike birimo nyine Guinea Equatorial, Algeria, Angola, Burkina Faso, Cameroon, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Misiri, Uganda, Gabon, Afurika y'Epfo, Senegal yarayitsinze Burkina Faso 1-0 na Tunisia ejo yatsinze Madagascar 3-2. Soreze ku mugabane w'Uburayi ku cyumweru Ubwongereza buzasubira mu cyiciro cya mbere cy'irushanwa rya UEFA National League nibutsinda Repubulika ya Irlande ku kibuga cya Wembley nyuma yo gutsinda Ubugereki 3-0 ku munsi w'ejo nijoro umukino wabereye Athene. Ni mu gihe Ubutaliyani n'Ubufaransa bamaze kubona itike mu mikino ya 1/4 kirangiza ry'irushanwa rya UEFA National League. Ubutaliyani bwaraye butsinze Ububirigi 1-0, Ubufaransa bwo bunganya na Israel 0-0. Ubutaliyani bukazakina n'Ubufaransa ku cyumweru, umukino usa nkaho uzaba ari uwo kwishimisha. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves, turacyari Kigali ariko noneho ijambo ndihe Yvette Kabatesi muri baza muganga. Ulcère duodenale ni uburwayi butuma umuntu azana udusebe mu gace kari hagati y'igifu n'amara. Iyo rero utabyivuje neza ngo hari ubwo bushobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu. Turi kumwe na muganga Cyrille Semana. Ulcère duodenale ni ubwoko bw'ibisebe bukunda gufata mu gice bita duodenum. Duodenum ni igice cy'ibura butoya cyegereye igifu, ariko ibyo bisebe bikunda no gufata mu gifu. Niyo mpamvu tuvugana rimwe na rimwe ulcère gastro-duodenale, bivuga ngo ulcère y'igifu n'intuza n'ubura butoya. Ariko akenshi ulcère ifata cyane cyane ubura 5%, 25% iyo ulcère ifata igifu. Hama utwo dusebese tuba tumeze gute, duterwa n'iki kugira ngo tuze aho hantu? Ikibitera mu gifu habamo nk'amatembabuzi agizwe n'ibyo bita acide chlorhydrique. Iyi acide muri rusange nta kitwara kubera ko hari turemangingo dushinzwe kurinda acide ko yakwangiza umubiri. Iyi acide rero hari igihe rimwe na rimwe iba nyinshi ikaza kwangiza igifu. Hari ubwoko bwa mikorobe cyane cyane bukunda gutuma habihindagurika ry'aho hantu mu gifu. Iyi acide ikaba nyinshi bita Helicobacter pylori, ikatera twa dusebe twavuga bita ulcère. Ariko hari izindi mpamvu kera abantu bajyaga bavuga ko arizo zigaragara ko byazigora ko iyo mikorobe ariyo ibitera. Hari nk'ibyo bita stress, imihangayiko, hari gituma iyi acide iba nyinshi. Ikindi twavuga ni ubwoko bumwe na bumwe bw'imiti abantu bafata bita anti-inflammatoire non steroidien cyangwa amakortikoide. Hari n'izindi mpamvu nko kunywa itabi, hari ni wenda kunywa inzoga, nabyo bishobora gutuma ya acide iba nyinshi.
muri rusange numva ari nk'ibyo ngibyo twavuga. Rero ibimenyetso navuga ngo by'indwara ni ibihe? Ibimenyetso umurwayi agira ububabare ahantu bita mu kameme, bamwe bita mu gabuzi, hejuru gato munsi y'imbavu ariko hegera igifu, agira ububabare busa naho ari nk'ikintu gifasha umuntu cyangwa se akumva asa naho hamutwika. Ubwo bubabare iyo umuntu ariye buragabanuka, ariko yasonza bukiyongera. Mbese umurwayi yashobora kuza kubwira ko inzara imurya. Hari n'abagira ibyo bita ibirungurira, hari n'abagira ibyo bita gutsepfura cyangwa se gutura imibi, hari n'abaza rimwe na rimwe arimo anaruka. Ibyo bintu byose rero iyo bije kwa muganga hari ibizamini dufata kugira ngo tumenye niba ya mikorobe irimo, kugira ngo dutange imiti yica ya mikorobe. Noneho ingaruka z'iki kibazo mu gihe umuntu yazanye tudusebe ni izihe? Iyo utivuje, ingaruka ya mbere twavuze ko hantu mu gifu habamo ibisebe. Bya bisebe iyo bikomeje gusa naho bicukura bijya ndani imbere, hari igihe bihinguka inyuma, byahinduka inyuma ugasanga noneho bisa naho bipfumiye igifu. Aba ari ikibazo gikomeye cyane. Urumva cyane cyane nk'iyo umuntu yariye bya biryo biri mu gifu imbere bisa naho bitobokera inyuma bikajya mu nda yose, bitera icyo bita peritonite, akazana infection y'inda yose, ku buryo umuntu atabazwe yapfa, kuko iki gihe bagomba kubaga umurwayi byihutirwa. Indi ngaruka ishobora kuza nuko rimwe na rimwe twadusebe, hari igihe tuba twegere nk'ahantu hari umutsi ujyana amaraso. Iyo uwo mutsi ugeze mu cya gisebe, hari igihe uwo mutsi usa naho uturika, none umuntu akava amaraso. Ni ingaruka mbi ku buryo umuntu atakaza amaraso, waba utamutabaye vuba akaba yapfa. Indi ngaruka mu gifu cyangwa se mu mara, hantu hagiye haza ibisebe, hari igihe umubiri ushaka gusa naho hasana. Iyo hasannye rimwe na rimwe hari igihe hasa n'ahafatana, babyita stenoze. Nabyita mbese nk'umuyoboro ibiryo byacagamo hari igihe ugabanuka mu byima, none ibyo ntibice neza hantu. Icyo gihe umuntu agira ibibazo byo kuruka, cyangwa se akaruka nk'ibiryo yariye ejo akabikwa umunsi ukurikiyeho. Indi ngaruka nayo ikunda kugaragara ku bantu rimwe na rimwe ni za kanseri. Iya mikorobe bita Helicobacter pylori, hantu yagiye yangiza, hari igihe umubiri ushaka kuhasana, noneho ukahasana usa naho byaro turemangingo two kuhasana twinshi dukora mu buryo mbese bw'akavuyo. Icyo gihe hari igihe bibyara amakanseri y'igifu cyangwa se y'ubwobura. Izo nazo ni ingaruka zikunda kugaragara. Niba numvise rero ni indwara ikomeye muga, iravurwa? Iyo ndwara iravurwa rwose. Ikibazo ni uko akenshi abantu bafite Helicobacter pylori ntabwo babimenya rimwe, kuko iyo ndwara akenshi ntabwo iryana, ariko ibimenyetso byaje ukayivuza irakira. Hari imiti batanga bise bikagenda, ariko iyo haje za complication cyangwa za ngaruka twavugaga, guzivura bitewe n'ingaruka yariyo. Hari uburyo bajyaga bafasha wenda bakanabaga, ariko akenshi ubu ngubu byagaragaye ko iyo uvuye gutyo ukamuha imiti n'aya maraso ashobora kugenda umuntu agakira. Ariko hari uburyo hari igihe biba ngombwa ko umuganga abaga. Ubundi buryo twavuze amakanseri nabyo, hari uburyo bunyuranye bwo kuvura amakanseri. Ibyo nabyo biterwa na muganga uko yabibonye. Icyo umuntu yasoreza abaza inama kuri ibijyanye n'utu dusebe tuza hagati y'igifu n'intuza n'amara, ni ukwisuzumisha mu gihe wumva ubabara mu nda. Indi nama, kwirinda ibintu bitera za acide kuba nyinshi mu gifu, ziriya nzoga, amatabi cyangwa se iriya miti, mu gihe wumva igifu cyawe gisa naho kitameze neza. Izo nizo nama twatanga. Muganga Cyrille Semana watubwiraga ku burwayi bw'udusebe tuza hagati y'igifu n'amara. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. Urakoze, uramukiyeho nawe Yvette na muganga mwaganiraga. Ni namwe mudusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatanu. Gusa nakubwira ko ejo ku wa gatandatu ari ikiganiro Imvo n'Imvano, aho tuzabagezaho ibitekerezo byanyu ku kiganiro mwumvise mu cyumweru gishize ku matora aheruka kuba ya Repubulika ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukazagikurikira rero ejo ku saa moya ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hanyuma ku cyumweru ni ibice bibiri by'urunana mwumvise muri iki cyumweru. Ibi biganiro byo kuri uyu wa gatanu byari biyobowe na Nini Iradukunda, agenda Prudence Ngyumva, wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango kuri uyu wa gatanu ndetse no muri iki cyumweru. Uraharyana weekend nziza.